Ahee, namamukela nakambe ka Master Xitsonga Analyst Channel. Namuntlha hi ta hi kha hi vulavula loko Mayengani the president yi tisa mahungu yo saseka. So on my previous video a ni kombiseni hi laha Mayengani the president a yi hlamule xivilelo xa vaseketeri. If video leyi mi nga se yi vona ni ta yi vekela ka top comment. Hayi na namuntlha ku tlhela ku na hungu ra kahle. So ka siku ra namuntlha ra 21 January fike hi vona Mayengani the president ka Instagram yi fika yi posta mhaka ya kahle swinene. Laha hi nga fika hi vona yi fika yi posta xifaniso xa nwana waloye kwalano as you can see. And then loko hi hlaya laha hi vona yi fika yi tsala congratulations my daughter for obtaining bachelor with 2 distinctions. Please stay focused, the future is bright. You deserve an iPhone 13 Pro Max. You go at Anita. So swa ku Anita munhu wa kona leyi kahle n'wi tag la. Wa vona. Swa ku ve na error va taganga Anita yena, all right. So yaloye munhu wa kona loyi va congratulate ku president as you can see. So nga vula ku hayi mhaka kahle. Na yena hi ri hoyo as Master Tsonga Analyst. A wu rhipota swo biha ntsena na swa kahle a rhipota swi ri koho swo tala swo biha se swi fika swi outwita mahungu yo saseka ma vona. So hi sweswo hi vona ti-comments la so sweswo vona va vulule mhaka ya kahle leti congratulations as you can see va tsaka hi swona na vanhu. So hi nga vula tani ku congratulations na hela kwala loko ku ri a mi nga za mi subscribe ta kombela mi tlika subscribe.